Ni. Kau so Friday. Tembak kam duit lah singkang am tas ni. Kublai YP, mga Melvin Mukim, nakafilm Haling Kabneng. Nakumen ban pentit shapi, ba nginwan rab yang sa sisi ni kafilm, ha ususo tam auditorium, naruga kapra terik, adu laiphuai terik ubanai jemang. Ki por kilong, kan arbaji mensngi, san baji janmiet, bat hanyo baji demiet. Turmen banyak kendu biang YP sa sisin. Ki khubor kapati CTV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. U Deputy Commissioner ka Riboy District u Abhilash Baranwal ha ka arpu artri jemang aza punriu ula IT ya ka kali ambulance sya ka senjuk kirang bashnong Riboy District hadien ka jingkerpa na ka senjuk khnang madupla ban ay ya ka jing syakri ya kinong pang ba ikipat ba ha ka them Riboy ya ka kali ambulance la pelat pat ba ha circuit house nong po da ka jing sakhilang kinong yalam shnong par kiri rang ba na keleng ka district kunthupru yikir khot jong ka senjuk balalam khamat do chairman uba BB Makdo. Okay. 1, 2. Magdo, Shiliang, all the members of the Senjuki Rangbashnong Riboy, my officer from Planning Branch, Silent, and all the media people who are present over here. Thank you for joining us in this auspicious occasion. I congratulate the Senjuki Rangbashnong Riboy on getting this ambulance. It's been a long pending request. Thankfully, we were able to secure funds for the same, and we are finally here on this day when we are handing over the ambulance. And from what I have seen, the way Senjuki Rangbashnong Riboy has been working relentlessly towards the development of the people of Riboy, I am absolutely sure that there can be no better recipient of this ambulance who will use it for the benefit and the welfare of the people of Riboy. So congratulations, and let's move to the inauguration. Thank you. Pangilayo yang ni ka ambulance lang ba ka jingay sumha jong DC bugi jungi salad no along sa ka burom yangi gede ka ambulance ka banengkong ha ka jingi lenti jungi ku senjuk te menta da ka jing smokanat sokan ba ai burom no DC sisa la ka DC bugi yo la ka ba te ngi small ban ai ka jing kublei ka pa kongsan tam yo DC i jungi to tag ba burom ka karpat baro ngin ya wala fe big lamp for Te to hakani kesegi ka arpu arterik jong benai me arajar arpun rio ka de kesegi ka bansa jikan mau kesegi ka bakmen na kamta ka sunjuk girang Bashnong Riboy district ka ba kani ka kam hamslem ngila angnot ka bang ngila dep ban bu ka application sa office jong deputy commissioner Riboy district na ka banta ban pan ka kalikit nong pang ambulance na ka banta ban yarap ikinong song ka ka them Riboy ki jongi di kani kesini kalau urlong bat ni kumka senjuk ni penpau ke jing semua komen bat ke jing ai kublai sibun ya u DC jong kari Riboy district bat kumba gitip pas tangkat ni ke por on sasong hani po district jongi bat insalik ban join sepo is kazil disibun ki kam kilale ulale apo kani ka district ke jongi kamtam ke jing telang bat ki Bashnong bat kirang Bashnong apo ka them Riboy ke jongi ti nakalian juga senjuk kirang Bashnong ni paha ke jing kerku kerdo ya ke jing kesem ubule ke jing suk nerakat bat ka jing kesem jong u di DC bat kunjuru ni penpau ke jing sukumen ka bangilayo ikan ka ambulans ka segi kanong sisa ke jing yarap ka bakrau naga banta ki bapang ki bestom ban penpoi marmar ha syaki jaka ajing sumar ni ki hospital hoi yo tangkawi ka ambulans te long sisa ka ba sem jinge ban ye penbit penbiang kat ka Riboy district ten ring ki LNT ba hagi ni ki kindiat banai ki penwanru ka yang sunjuk idang don kilat LNT ka bangini persang
kenang bangin yo ke ban bu haman lagi area jong ke sejuk nak menta bangin yo ke ban ai ke jing syakri ye kini ki bamat ke jing pang stom kam tam ki jingja ki ba long emergency kum ki accident kum di kum tai tina kali jing ke sejuk ngi khot ngi weru ye ki we pat ki rang ba snong de snang bakin ai ke jing trilang kenang baki kam ki babha nak menta ban pun kentiu ke yo kot mangara ke song suk song sanya ke ulang salang kanang ye hem bat kanang scam nang ni skmat lang ba ka sejuk kirang ba snong Ribuai district ngayu iba kikam barok kide ki bakta ka mariang kam idon jengkermen kan ngayu iba kadita kan ka kam bala dangi sedang ngin hap sedang ningkong ban pen bahaya ka mariang ban ri kenyang lam dang itung dieng ha kapor ka bangas sedang ka kam ngampat nusmutu sotha mah kumbangan ong ngawan ka jaka ka bakam jutip ba yo Pak Syaki tikisa approve banjo ya kenika jingera ka prime ka la pensuk sikade yangi banjo ya kenika loan ka live ko ngamde u buri uba download ya borok ki experience ngamla ban le hidalade ya borok nrai lengba ka prime ki yarap yang aban sina ya ka DPR maka DPR ban sina kamde busuk i bon ki ki ba ngi haban include ma ban kentup hamta lengba ka prime ka la pensuk